Wiki na wan programa de kona yuna nga meester Robbie Amain. Alla fode oko na neti Wiki. Arkiman, neje ke fau sabi dan de yu ya, ade ya, da i programa i waka komiti yu, di weka yu Wiki. Asama di, ije ya programa ya komiti yu, na Robbie Dadu Amain. Arkiman, ala butaki odi, gaudi na ala den gaman, ede kabiten basia, uman gandi yonku, fu ala den liba. So sefitu, dingi ba ala fu yanga sisa, so den gaman, anga den kabiten, anga ala den bigima di abi, we sende odi gomiti den tu. Den sama di siki, we begi gadu giden, gusontu, fu kontampu tapu den fute ke faden bede, so aburu mude, ma so sefi bete mude. We begi gadu giden. Den sama di lasi wan sama fude na ikaba, ala di, na sefi. Na leti ke fambe taki, so langa libide, dede, anga libi, na wan boto de waka, aswa de, aswa utang, soleisi. We taki namo, soleisi, mameko upotiende, da oke pina, godo, bika wabi sefi fano udu, akimasa wodu tide. Asani di wodu, wogo aliki wan poku, dingi wan mofu wata, da ukwa ibaka. So, kudi sinta big up he de face su sakalobi. So sinta big up jeketasi. Mesteli, dinero, gotem konam to na kwe, mi kode abegi ulobi mo. Wai pase sila imuye ya tobi fifi miseka. Wanyata kombi mentambe ofeni beda kikadoe. Wai pase sila imuye ya tobi fifi miseka. Wapase si uma yenda wangudu. Mama
Arkiman, fi mutaki fu wan konde, da imabi wan pisi doti, imabi wan regering, en imabi weta ini konde, da de kai konde. En voor de nasi, mus gi erken you, taki ya wa konde. Maar Arkiman in ya konde, ya bi omen so tu makti. Bika wet mude, anokan de so taki de ala samai opo wandi da dusa wani. Ni. En dat make wet de fu kan libi volkens wet. En if asan na wet, dat de noma stafi fin. Maar fu na wet ni overtreya wet, dat de o teki maatregel tegen you. En afu de taki na soto. Maar sanctie soms we kayen. Aswade. En dus alles sama bio do teke egi letini anu. If wan sama do wan sani angai, if itaki tanga mwen, igo fomien ligiyangin. Maar no. Ainu wan ka civiliseerde samenleving, deso, wabi wette, do kon, taki wo meke mofu, taki a den wetia, akonde yamu abi, en ala sama, nyonya, guduman, portiman, ala sama mohori den se fina wetia. Arkiman tide o taki wan sani komiti wi, na wan sani omen sani matide, wan lek na druk ning. Arkiman ni akonde ya bi makti. Isi wo ya bi rechtelijke macht dan aan de zijn, maar hoe tak over een rechtelijke macht. Uitvoerende macht de taal, de wandi wo koning. Arkiman teden du sanyanga yu, okuwa sama mupai yu, ubiyenga dati fosi. Da inokan yogone da itaki pai mi money. Ma if I wani pai yu inogo tiki da inaking, imuwa rector. Dat we kai wan civil, sak dat wan taki samanga sama civil. En pede horia kutu ya, na staat voor Palmentuin. Sa nabi di kanton. PSD, dat we kai eerste kanton. Peesja Palmentuin de. Agan weti gebouw de, mooi gebouw de. Na civiele zaak, de doe de na civiele zaak. Boko tou, wasama mupayu, alimentatie, ego suku beschermingsbevel, wasama idu wasanya ngai. Dat na civil. En na P, eerste kanton we kayen. Edu civil zaak, para Maribo, Wanica, para Brokopondo, Komowena en Saramaka. A eerste kanton na idu staff zaak. Tigo gua kutu ye ditaki wasama fi soto ni yo gua kutu na pe imugo. A na udiape. Okay. Dan we kon a tweede kanton. A tweede kanton, so je die tweede kanton dat we na staffu. A tweede kanton behandel zaak, staffu zaak. You see? Fu Paramaribo anga Komowena. Paramaribo anga Komowena. Okay. Da yo aksi me kwete me kaya alaso wanda me kwete da be a derde kanton. Derde kanton dati behandel burgerlijk zaken en strafzaken. You see? In a district Nikeri, Komowena, Marowena. You see? Asodende. Dus tiaat a rector kon da yo aksim taki pe den kutu de holi. Den kutu de holi. Kutu fa tweede nga derde kanton. E holi na Welfinstraat. Asei a stati fu DSB bangi. Faisi waka go piki somo abrasi wansko. Da yo suwa gangi gebouw. Na pe stafu sake hori. Eerste nga derde kanton. Okay. Da fayo dode. Da we kwai baka.
Teye OM dat na openbare ministerie. Daar hebben we een procureur-generaal, PK. You see? A PK nee na baas voor OM. Na OM no mo abia recht voor onderzoek sani. Niet zo to sama ina abia leti OM. En na werk arm voor OM na school toe. You see? En na rechterlijke macht dan dat je vorm een rechterlijke macht. Me kwai baka. OM. A baas van OM tam betagi na wauma sama. Nee, de procureur-generaal PG. En na werk arm voor de sama de na school toe. Dus stay doen sani dat a wo koma voor OM okoyu. Dat is if one sama mu payu i no go na eerste tweede kanton ya wa school taki amu pai mi school taki nei asani na wan civil zaak da mu gwa rector mu bi wan civil zaak teken. Dus if one sama payu i no go taki de mu no go naki papier taki do go sote nei. If I lecti op dat na Tanzania. You see? Maar voor nou gewoon sani seri wan sani genya wani payu dana civil. Okay. Da efi kiwa sama ofi fufu iboko wa sama sani na OM kwayo. Da OM askoto ko onderzoeka zaak. Da parket de na Limaskrat. Say opa duli. Na apia PG is doanga de officier. OM abi officier. Okay. Officier. Dat is agua schoto, de agua parket na een officier op behandeling. Maar baas voor de officier de na procureur-generaal. Dat we gewoon de rector. De jabi de rector, a baas voor de rector na meneer Rasobak, hofpresident. Dus OM anga de rector na wan seeking maar den party de woko party. Okay, OM abi de officier. De abi rector, de abi afkati. Afkati na wan Tanzania baka. If wansa ma ki wansa ma fi ina fu do noti. Amshalve dat wan taki Sunday opdracht Sunday you go taki wan sani de kan onderzoeken zaak. Terwijl klakte de lekte fadi ani du wan sani ko taki wan sama gwa yong to wanga yong ku piki ofi gwa yong ku piki ne yago ki klakte. So tuna ibo moya ngazan dati. If wan in pai wan sama mu pai you ne yagwa skoutu na ibo mo tuna na wan klakte im gifosi da skoutu. Osindi luku sadiodu. Okay, fusta pisde. Dat de sama de gwa kutu wa utaki fu sifil. Wan sifil imu sefi mu go taki yeno aduso wansani ngami mu teke wa afukati a sifil. Okay. Ma straf efu den duwansani ngayo fu den duwa ugi ngayo da ina fu teke skoutu rector afukati sorry. Akonde taki i duwansani ngami borgui kimi sama dus mio soto yu mio stafu bika i kimi sama ala faude ya fau lontu ya una fakonde ya en we fandoro onder aleti da yu di sama di den busani nge na afugo teke afukati na sama di duasani ne mu teke afukati be voorbeeld mi giwa voorbeeld ko taki ne mu fufu ne sko to ko soto mi da yuna fu teke afukati da na mi de sama fu mi adio teke afukati gimi. Okay. Da teigwa kutu na Welvinstraat da yo si di sama sidon face you. If you go, you can go work maar you can go take if family do ansani tu, you want to go luku fa kutu de da teigo da yo si di sama sidon.
dufu mindi en te luku di pedia fukate tampu mo lagi mo den pede tasa mas do den di sama di dia letti mindi ni na rector di de na tasi ni na officer en te luku apaki fu di ala baka ma dufu di abi kunopu ya ushe wan baka kunopu na kunopu di abi ster da tawan na krifi nesi kifi a officer dati de kaya stand magistratuur teo go a tampu da draka sak for taki rector lukuno asama ya du sowansani mi kishen chai kwa yu fi asome yari staff gida tu taki a officer ne duan straf eis bijvoorbeeld dat officier ko duan san dia taki a voorbeeld min taki rector asama yam chai kongi mina officer dat na OMT so dim lukwasan dia duya a staff wa wet buketa kina sigisi hari mugen da afukati ne play gide sama di duan sani yu di dua ugi na yu afukati o play gide afukati o taki nei rector adwen tuma na disi na dwen o fatawan be gon a wiki di pasambi abi wa mo Isaac Falak mooi. Amang no later me kona pisde kongi dis tem kaba. Director afkatu taki nei rector. Dus adwentu mana disi so pasa bijvoorbeeld atawa be konianga onaki asu nakianga watiki abelone bakanga wa ho ni agap watiki ni anaki dus nafu sefi. A officier esukufu soto asama fiyo. Yu esukufu puen na rector ni na kutwa kaba. Imushen so a rector amude onafhankelijk dat want ik rector na ikisi na wanse. A officier taki musotwen a rector a afkat taki ni ya musote da rector wegi. Da wegi nukutaki ho asama ya adwasani tu en dia dwen na fusefi a officer taki musotwen mi osotwen direct afukati da pio begi gite kande a officer taki aitiari te begi go istaki a rector taki okay mi na ugi aitiari ma mi agin sigisiari na bakadati da isagwa hoker beroep naugiwen tumisi furu walisi maya asama di bi action verschilde a officier wabi over strafzaakje a officier ni draka zaak voor na rector taki rector i musoto asama ya da rector afukati taki ni rector na so twing a so asama dat want taki afukati play you na rector ma officier osukufu hebiengi di kai kien sama alwasi ni fami ma ifertika woda ka konde openbare ministerie iki den sama fuden ni de meke de wani so to you aswade mi on tu begrijp mi hoop dat u om begrijpen dat na verschil dus afukati na isukufu soto sama yamu yang alwasi familia afukati yang abusama wasama mwabi tobi da ibelen taki kai afukati no mako ye pia is asande afukati na te dia problemi de fesi kutu baka ni afukati okonfuko ye pi ma ini fetitori of wasama duwansa ni ngai da na bim family na afukati e belen no ana oma ye pia ngadati naswa saniego tiagwa fesi kutubaka dampasaka ko yepi taki fu pumende of taki fu puyo aswa wedde dus dia bi verschil ala de we asem paki ma dufu den chama desi domo hi te luku den me hi dat want taki verschil mude adena a rector ni na taki akaba dim paki baka tu ma te luku dufa officier nga a rector da bi wa kunopu mai na isiden awon baka kunopu okay
Woko aliki wan poku dingi wan mafuata da ukwai baka. Nakono misoko. Nakono misoko. Nakono misoko. Distakadoki. Nakono misoko. Yanobai mi bayo. Nakono misoko. Amatika enda buso. Nakono misoko. Amatika enda buso. Nakono misoko. Azisa kaenda buso. Nakono misoko. Disimo kunwe. Nakono misoko. Disimo leba. Nakono misoko. Amatika enda buso. Nakono misoko. Ya umano wanimo. Nakono misoko. Da idene bakanamo. Nakono misoko. Da swa ukaenda kune. Nakono misoko. Dena boy no wanimo. Nakono misoko. Da idene bakanamo. Nakono misoko. Dana swa ukaenda kune. Nakono misoko. Aukaenda kune so. Nakono misoko. Disimo kune. Nakono misoko. Disimo kune. Nakono misoko. Dey wani wa uma. Nakono misoko. Baya muli bibwange. Nakono misoko. Dey wani atanga yu. Nakono misoko. Dai muli beka bai bebege. Nakono misoko. Dai muli beka bai betaige. Nakono misoko. Ate di belo ne baka. Nakono misoko. Masolanga yu fani libi. Nakono misoko. Da matyo de kita sani. Nakono misoko. Solanga ke yu fani libi. Nakono misoko. Amatyo konsita sani. Nakono misoko. Aukaenda kuneso. Nakono misoko. Di ana wani yuma. Nakono misoko. Solanga libi na ishwitimo. Nakono misoko. Soso tawa go dekiba. Nakono misoko. Solanga na libi no shwitimo. Nakono misoko. Soso tawa go sukukudu. Nakono misoko. Ala dei demboyo. Nakono misoko. Hello na jo umambaka. Nakono misoko. Dadu puyu mande. Nakono misoko. Yuna libi bwangemo. Nakono misoko. Au vende tawa ganda. Nakono misoko. Au vende tawa boto. Nakono misoko. Tawa komo to balanda ko. Nakono misoko. Tawa komo to fazikwe. Nakono misoko. Avuliki la siuma. Nakono misoko. Avuliki na uwengwe. Nakono misoko. Antoyo kolo abonuma. Nakono misoko. Yosoyo kolo abonuma. Nakono misoko. Bonuma unyala imoni. Nakono misoko. Bonuma ngokabayu monye. Nakono misoko. Kefuna umaide. Nakono misoko. Baya libi bwange. Nakono misoko. Membegi libi bwange. Nakono misoko. Noko poli misisa neo. Nakono misoko. Pitaki libi bwange. Nakono misoko. Enge babe pramisi Nakono misoko. Baya baby wanga baka. Nakono misoko. Mo baka bebu fesi. Nakono misoko. Bebu baka na fesi. Nakono misoko. Tawe wanga baka ma bebu fesi. Nakono misoko. Baya bebu baka miebegi. Nakono misoko. Obu baya komo fesi. Arkiman, faude ya te yedu wa woko, da musabi sa yedu. En te yedu i woko boom, da ina botwa yede. Arkiman, want today den day di pasa ya, misi wansa ni a televisi, ene a suti gimi. A force ter fa assemblee di wabi, na Mariners Bay. En ons habita stem holy, verkiezing holy. En a resultaat diape. Maar sabaya ya do, terwijl alles aan mij feti. Alles aan mij feti, tawa feti. Eleye do ala sani. E feti ala soto e dai naki karata. Amaya kaya sama dia denkyo teke overvien. Taki kong mekem bigi soi fa wo kwego. Me kong mekem soi samidu. Kong mekem soi fade. Lati we kai leider. Leider. Ana botone de. Ana botone de. Akango tampa ini sang. Asabi sadu. Fikade. Transparência soya ikayu. Ana notifu kibi. Bika asabi sadu. Taki asani jadu. Na wansani di abe mudugi konde. Anga mundu. Bala. Gosodo. Ene ini alibija. Somste. Wansama du wansani. Daro meke midisido ya. Mina ipotu wata amofu. Te wansama. No wansama kan dete da asoso polisa ni aidu. Te sama du wambung. Umutakien. Bala. Asani di dude. Nasona mo idu bendwe. Idu mbung. Arkiman. Sa yue du non.
Sai alibi die libi no. Na swade. Arkiman potima mude guduma mude. Arkiman da mie denki atori di mi mama begi mi kaye ne namo na fu mafasu wati amu bon. Mi mama pobida begi. Ataki guduman bi abi 1 seconde potima be de 1 seconde na sefi konde ma konde be pati atu. 1 sena potiman 1 sena guduman. Ne guduman koti tiki fugo ki potima bikav ne fitaki sama potimu dede. Ne koti tiki fugo ki potiman. Ne gadu arkibu gadu ya tori ni akoti tiki fuki guduman konkuma mugyo ni wansama longo taki yeno ugudu sonatu wogo kiden potiman magadu koti tiki fuki guduman arkima amoral fa verhalia arkima isa pina mayabi principe Arkima mi sabi takia tanga isa pina mayabi principe. Arkima na mrede diwe pasa di koya da yeye taki dio bai sama. Arkima da dio bai sama and de sama didn't taki dio bai na abubaya meko wa call you. Arkiman isabi saide na bete den bete mo wi mana fade siwi. Arkima na fade siwi. Na fade siwi na fawe cha usefi. Na sode siwi. Arkima dat unai forum one front. Arkima unai forum one front. En nooit jamu deso taki altijd na wide chisha doain. Na winamo. Arkima. Daarom. Dami disido ya etaigyu. Arkima mi denkiete. Mi ben taki mi otaki ete walisi omdat mi oleya verhaal asandi wani taki. Mi komoto na wang po tigeseni. Arkimanda mi denkia deide in 1976. 76 de jari de. Dat je committee 78. Dan je kon a famille die betakia o pai sikogi. Dat je kon 1 oktober. Je kon fosi 1 oktober. Dat dit don te 3 oktober da matake anoma ye pimo imugwa imabaka. Da arkiman. Da igwa ima. Da ima ibarike. Da ima iteke inana da hari do mongo. Da chayengi enif papa sontu. Habe o kwa shishale saka. Fuma mongo. Da padetia simima. Da ataki vrouw kon ya mi fami. Da i hali mi chal barra. Gogi mo vrouw blade. E man be woko. Asural ko abede bas voor sociale zaken. Dat yakaba dat den hadi yu barabaka chaigi wa weti misi. Dat ibe gwanga sleper dat die daikon dat ikwanga susu, ikwanga buku, ikwanga empi, ikwanga moni funyang. Arkimang den pikyo den mao uhari upiki kopoti. Samio takia. Omdat sai de tide asai meke tama. Arkimanda ai hari ko dai mi musha causal verband. Ai ni rechtspraak wa bien mi musha causal verband laten mi leku uit na causal verband. Da manda ti hali gi da ye dute da ikwa misiana PM man na dikito fu mongo. Plan manager family Meyer August Meyer nati demo auman dete. Da ye kwai ni a famille de dan ye fende woko da ye wasi wagi. Pikin boy di komoto na yuma konde
dat je te adorp de staf dorp te bepaalde te be dago te de si baka mana de blafa mi robi ama ye taigi. Sama taki mi lei kom bevestiging. Staf dorp ya be guape laulo amongo. Na weti masani wan baka ma ibesi. Ma toku den dago if on that alama be eureyanga wagi ya wakanga futu de somar. Da ye go, da ye wasi wagi ya fro, da ye simoni, da ye take ya money, da ye chai ya fro. Ye si wan tinkolo atende gambigi money den tink de money nga wan fro be nga baksha ide. Da ye take ya money, da ye chai ya fro. Ki wagi ta de she I take ya money chai ya fro. Da one day ye kimia waga te luku ta fro tampe lukui. Da te kaba da ikai kong da taki. De money di be shanya wagi de. A lukumbe lukui faide. Ma lukumi soto ya. Lukwala mi go to sania. So langa mi gwe no nkungo to sandi nkum money de. Na pedende. Arkimang. Sami wani taigi you. Den de ya. Yo kwayanga money. Fu buy sting. Taki fi stem giden. Arkimang. Mat dio take your money. Imulukwa kousal verband. Te take your money de. Da inyami en da akaba. Alwasi fa money o bigi. Da baka u diyari. Da sana wo gwe washa ini money. You gwe washa ini money. Da I take your piki money de. Da I chai wani diya. Di mu chai fute dede. Tembe take your money de. That is na kousal verband. Tembe take your money for fraud de. Dam libi be pori. Dem paisiko gimi. De sekala sani gimi. De suku woko gimi. Luku pem de non. Luku pem de non. A tinkolu di mi a teke. De money di mi be shanya wagi di mi a teke. Luku pem de non. Ti de na dei. Da wan tu yari da ye gofu go fegwa Holland. Da boy. Fu de sama de on that asani be panya. Da dim no take your money, da ala den sama de mofu party, fam not do family san da ala wiki, da mbe ki osu, na oi me ki wagi plus me harak pras, da ala wiki, mbe abi na 100 kolu teke mbe solo gui mi masefi. Anga money, dim no take one thing kolu, dim no take one fefi kolu. Da want to baka, want to yari da te go gwa Holland, da eve wan sama ikaita ka kos dwa nya kopet fa ka elem koluku fa ife, wan fu den boy de, fu de fraude ton pilote. Tembe teke ya money pembio de tide. Pembe teke ya money pembio de tide. Kousal verband. Arkimang, inom luku saide no, da no da yo teke ya money, omdat te teke wa money, da fi alwasi fa I picking osi. I pick your ye taki mi pa de koop mi pa Da te de kopi arkimang a piki so di wabie teke busikonde. A piki so di wabie teke baka buba a bulu fu di wene ka ini suki da de wan so yempu. Arkimang adia yu. Busikonde busisania seka. Arkimai mu lukwa sema ya. Ubi abi feipe. Ubi abi forceter for assembly. Ubi abi DC. Ma toku no madusani gibusi konde. Bika una ifendia rent. No ala de ministeri fu na komesi de mebanum. Ti no be man horie ministeri. Ma den dufu wi abe benum komesi. U ministeri no dai. Da be taki na uno wani woko. Una ikisi monifia yo woko. No. Ne wo gensu stofete. Ne wo gisi stofete. On that mi noiti mi sa fegete. Noiti mi sa fegete mi takesani amasandi mama amaya be taigi mi papa tam. Dim go meke felan dada dim kayen taki ministra be de minister van justitie. Minister fa. Dim kaba interview ne ataki kia Mike ni taigi mi taki yumu taki anga den sama fiyu mi taki president minister wusama taki ne yusama. You sama da tiasai da tawan de fufu kabita de e kontaki
taki we diamu luku diamu hori road blocker nikeri na komo weina dem go hori bika na komo na marweina crimineel de arkiman mi bali helu omdat bepaalde man de ja ap da man disi don no if ya bien kunu ya musuku fu ya bien kunu if ya ubegi afa kate da ye begi te da afa kade bundu kakayama na ye abi takwati wasabi santanso na kunu wisuku da yo opo da yo bien sur stof Miadia ini apiki sodi wabi ete aini usiki ni ausuku fu soigete fu puwi fu muchaine taki na widu sani na wiburu ya afeld fu chama ya konsidon baka arkiman mbali helu mbali wolo miadia ini mino dia ini wan sani no kan tanga so mataki sefi tsentak sefi na iman arkiman santanga so taki busikonde mi begiwi saumu no so leisi ya mulukwa ipidi ya bia quantity imulukwa quality efu no do ne ugo duwa sani no gaini opposisi akabagiwi amaya asabi aletikete ye chau kau gona batwa da ikakafarra pinisifu wa ikakafarra yamu wani gwange bikafu pina ni igwa koalisi no den tuyali autanga mabaka dati na money okwanya konde en sampasa no am akonde pina na desa magudu daro meke de wani kon bayo mabaka dati tia konde gudu sama nauma bayo mo ena demandio sidoya efuden dayen bon ne pina ijanyako rekerem sam at noiti wanta parte yo wini wafo isi fai wo igwa opposite noicha wini for kisemo noiti ma fo pina ne yu foral busikonde ne ugyo gen ka kitifa komba ka ukaba mundu no taigi wafasi ya kradasi ye wisi wasi isa kombaka onko amande wisi wasi ma ye kombaka amande kaba soso ye kombaka ikaba soso mate kaba mundu ya ikomo ifi chaidu ne busi konde kaba mundu adiayu on that scenario na la tusha iseri sete e famande kwayu ne nakigonense ne den tama ya taki okay you digone atama de kon ni alongo yo wande opposition that imu denki tu on that politique if you longo ni atama sitaki longo ni atama ni taki okay you longo you konon ne popolo aiwo wandianda en noitimo ye kon ikaba mundu noitimo arkiman luku wansane penono a minister voor openbare werken o kontaki fei pei beleni pokline go kwa benelan go tu arkiman lagi efu arakerembede on tede ye kontaigi wi adi de mataki de na iwo ko ngaimo da mi denki wan tori na ajuma dube de pikinenge pikiboy ten da ti igwa imabe gwa mongo da ye pibele bon da ye ginda igo serigi yo te ti sensi wan kan da ti akon da be bay lollipop da efi
If he buy you macha lollipop kongi na gansani, that's how be do. That te boso te makomoto amongo koso solisi da if a chai you da ye lobby fatwa ifutu da ifutu wet elebi anga boxi da ye kotaki ku yang mongo boy da de ku tak sang igwa mongo de lobby na boxi futu taki boy sang amoya gwa mongo yong manafia go kolisi ego da ye chai ye buy wa lollipop da te buy a lollipop arkima garu be kibiwo da tol da wesi don kande fo da ye potigi atama ne da chupa chuchuti da na ye chupa la inakin i potigi dati a chupa i potigi dati a chupa te di chupa da ye da boys ha mi afende teo amandi agini fum chupa yo da ye chupa da we chupa ti akaba chamandi ndake mataki mbuye chupa la sani fum yom de ta sama mufi te ndaki no de mi augimo asobe chupa rei ne na sani fama ya da te i magwa mongo baka te atawa o konti agida yotaki okay dibe chupa fumi boy i no gimi want dibe chupa fumi okay da dimi bo fende fum mo mi au chupa mi au gifi chupa mo na sani fu no Mohammed ya pikinenge mentality dibe dia pe yanga amabe woko sama ya beta we wa wani epoch lines anie yo soto ya sabita ki yo soto no wa wani epoch lines ani golo se opanda kande ide kita ki kande asomara magi epoch line kande abe gimoni sevi I musabisa yetaki asode mandiside na sodende na sode mani de en de nou verander mi kan taigi you de nou verander na sodin de na sodio tang na krasi fu de matak me sabi fu sani fu todo na krasi a sodin de arkiman date iluku da obe gwa tapsi meke fele masama kaliba da wadda gimi wan tori gwa konne de kai tutubuka ne usido ataki ba me dai wan tori e ataki wa mambi abidi human ala do man abelobi ala madia kon kaya siki ni ala den tu man gwe na wauma no mo fikange ne tawan anyande mbenya ini alibi efia wan soms te ya bi wan periode mu koina abi arkima solesi yanga wauma mu de walezi me peke na money da yo si imu peke na money walezi taking blow da yo si so lazy you eke bigi ma ye gisa masani pe walezi taki na abi da yo si werkelijk sama imena nga yo si werkelijk sama denki yo si werkelijk fu sang na nyande konyang ma fawo sania wo sania ke buskonde wo weru se fike buskonde wo po se fike buskonde dat no dia wan kruispunt dat u di gon tape luku wi tape luku sana no oilen gese kon ide betrouwbaar arkima yu eke wan organisatie ne takiyamu de ya arkima busi konde sama na be fotro sama te busi konde sama be gie word na ya vidi kwa bakaya meke wa porien dat if we begin do so that we food them pikiwa we lady them pikiwa futaki te wa de no te de meke wa mofu de no mu horien arkima mafawo bow up no dia wa kro spend ufte wogo poti sama meke u poti sama disabia woko meke u poti sama daro meke mi e feliciter a duete bepanga pupalandveld buskonde sama lai bradie de sama buskonde sama usabi sawedu buskonde sama lai leli sama meke we poti adem pos arkiman mi kan taigi you taki na futani mamutakien fusama urak sorry arkiman one day say na wa op na one hulp officier one day safe one district na one hulp officier daarom meke teden be poti a fosi di say minstens imabi one meester en director diploma
Je moest qua universiteit. Actie papa libretto. Dat is omdat je moest sabi wet. Je fina hulpofficier. Je moest sabi wetboek van strafte. Je moest sabi wetboek van strafvordering. Je moest sabi pay makte de en zij mag doen en zij no mag doen. Je moet maar beoordelen van wet. Je mag beoordelen van wet. Je moet beoordelen van bepaalde regelsgeving. Maar fina kennis. If je sabi dat zij je wani maar no man. Daarom ik het wo poti de sei buskonde sama mi taki nga ulai sama no kumbu poti taki ulukwa ufami da upoti onda ta misisa na mi bala na mi umang disi mi lobye nei na konde sani wedu unai do buskonde sani mo to ube dia busikonde da ube taki wedu buskonde sani matewe go chai konde na keno sonda den de koya de yadi de koya te bigi ma ukong de bigi man fu buitenland ni ndo wani go takanga de si ni ndo wani go tu dare musabi sama imu abi sama de matakanga de on that side no decentralisation kon adaro meke mi breiti fa de mongo balanga de safu mi vol guiding training follow one training mi breiti on that 10 days alisat I musabi a wet I musabi fa mu chai sefi anotile takyanga I da ye lafu de taigi taki sape ikukutushana de ya sabi ikukutushana de aksi pay le tsana de ya sabi le tsana na taki darom mi breiti nye ye no taki te wo to minister sama mo abi big diploma for to minister abun on that side politique umuleri de piki fu taki alwasi ya gwasiko isa to minister I no muleri de taki alwasi ya gwasiko da igwa politique I muleri den daro meki problem fu politique samadia Holland ala demande go du politique na doctorando so fu bigi man di abi kennis ade go du politique ma fi teke brandhout ne ipoti de minister ana wani gwe arkiman wabi furusma meka o poti deskunde ki ne pesi meka woko waka wan de tendi kon de model sana now de ke fabe de mo sana now de mo pranasi mo ante sama konfuko takenga de sama fu du sko yugwa fesi de mafu stang ano taki de no gwasiko no mukisi woko ano dati mi taki ma bo plesa masa yo chai kwa fesi fu dwa woko de mabi fu stanfa woko if na one day say yo chai kon amamu sabi nek muta read if mi otake op filan 50 anga one day say da wo ook sintak sana filan 50 I musabi de sandet want ya hulp officier isa soto sama I musabi de sandati mafia fa endele fa district bestuurde sana fa a start direct in you see fa na de makta di de ni konde sana I district verandering ya sabi yo pomof wo nee mi lobby you mana kondesa ni wedu en teuduso da wokomo to sama undo teuduso da tawa ulabi le speak you teuduso arkiman meke uluko da tem koya dam naitaki boko sama diagwasiko mani if uluko enso taki we stimuler sama di na fuleri fugwa politique ni umuler den taki politique de maigwasiko politique de fudu magoteke leri fudu awoko bon bikafi ya sabi da ina uma furu an bun debat fi ya sabi na ala mana takimaye furu takima no duman mai mabi kennis fasani fajarab diape te jarab be taki olas bena ye lafu ma mi abi kennis ma di si de taki worro hageri de mara kufinka haka notia sabi mana kwaliteit muluku bla 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 nei a kwaliteit sama abi na dati muluku enanga dati mwoko mina ikoya fuboko sama ma mi koya fu lever wan bijdrage on dat te leri gwasiko nene en teke samasani
Omdat a 5 pound ja so je go. Me beg you. Me want to voorbeeld voor me. Maar me abete mowi. Maar voor me teke a tinkolu de money sa me woko no. Beina na no. Di me a take your money. Di ne sama give me for throw me. A money that tinkolu a bene 1 minute me walk wen. So listen beg wanga 200 kolu 1 week ya usun ko me money for attende. Da akabaite. Da so mi paket de. Da so mtede gwa buitenland. Da so de chai kom bikadisi ngoye pienso. So le isi a foto yambi abi diosu di mine luku. Na foto. Ma foto abio de fum befserien. A foto abe de fum dula usani. De sama di dia makti. Den dia ambi sting. Na seri sting fu ki busikonde. Na seri sting fu busikonde bari herugi. No deri sting fu de gawan di chow long. Da yi long to a den gebi. Nei. Bika teke tu yari pina. Da ni yari kong. Da money kong. I pasa money de bio seri sefi. Denki atu kom si picking. Denki picking libi. Denki family libi. Robi Amine angen programa wiki. Gadu giwen aswa de udwai baka. Wiki na wa programa de kona yuna nga meester Robbie Amine. Alla fode oko na neti. Wiki.